ki medical scientist jongi ki om kadao kolong balay ba kaduna banyak katugas second wave kadao kolong nomor ba day ng vaccination day na kajing aya ini ki injection bakin sngau ba nadu khasan snem siso bakin sngau ba ban kitkia daladi lagi na kamantaban ay ya kan ki injection lani vaccination kaming om hakin ni kisgi iban te kabangi kerpa kolong ba itu kibawat nabar in hak mania training card at the government but kani kijing le ka jungi kalong nakamata ka jingbit jingbiang kumbang omepi jong kipai ba nang sok snong ha jela jungi bakan laj kan kono ka jing sapriang jong une ucita te nang ta ka ba susu ni kren siapang ganika ka bangi om ka karantin home isolation dan karantin ka baru nilai tip ka bangi juele mentala arsnet ya gitu kiba late test naman menta pi uniu kenyang jingpan kum balong ni menta kibabun kibalong asymptomatic kibamdon kan jingpan kibamdon unu kajing snow bayong klik hakamet kapat jogi but kidon pat kibalong symptomatic ibas ngopang ibas ngo ship ka met lane ngopang tha ka klik lane jerho te ngi ka bangi advice na kalian government kolong as ngau bah kham tam itu kibalong symptomatic bakin ngau bah batin test dalagi ha kitu di center kibing labuk na kalian sarka bantip lapilong positif ni pimlong positif Badia kata kalau ngikirpat yang pro ari ki asymptomatic kunjuru asymptomatic. To lada pro ar kini ki group kiyo positif. Be it symptomatic, be it asymptomatic. Ya ki symptomatic kamu ke badan ketuka ladon lapa ka sign ba kiyo ya ke temperature dan ke jerho dan ku negatif. Te kitu kila man isolate kila di halaka jong kayi kaset na kementah nyusi batin syong batru ka health department ka sa monitor ya ka health joki on daily basis but kumjuru yang ini ke asymptomatic kiba let's say nak test yo positif yakini ni advice sansni ba kin isolate ya lagi isolate no lagi sansni but ka health department kan monitor ya kakwet kan kia kejoki but hadin nangka hadin jong kata kilalong free baterai bangka bangun kala jem betul kejintang nakai now new covid but kani kade ka protokol ka bala issue na kalian jong ka Ministry of Health bat kumjuru na kalian jong ka WHO na ta ka we ka bas ka ba ngakwa banyak tu amne ba ki pai ba jong jala ka tu ka ba hams ngau yo mensil kum bakalong hementa kani kijingpang la kalawan biang kani ka wait ka balai ka wait ka third wait kalajia then rei habani pek hakikat islam mission ba ka severity lene kata kijing sitom jur lene kata ka bahap ban late base hospital badon kami utau oksigen badon kami kata ka ventilator kum bakalong menta kalong ni but haba kalong nil